موزیک و ستران و گووندین کردی کرمانجی لدهو کفتنه بر دانستاندنه لجر سرپرشتیا هنرمند و موزیکجن کرد دلشاد محمد سعید و هجمارک آما مستان زانگه و دنگ بیجن باشور و باکور کردستانه. مرم جوه او حولک بو ستران و گووندین کردی سر بنگهن زانسته موزیک بکوند وراره دو ببنه آواهی بو پاراستنا ستران و گووندین کردی بجدار بوین و دانستاندنه بو دنگ امریکا وها هاتنا آخفتن. gelek tişteka taze ji bo başûr û bakur bi tunê Kurda. Tişteka gele başeke geleka cana. Em hemî jî gelek bi keyfxweş. Ku Türk Kurd bi va tiştî kevin cadî nûjen bikin bîn te gundemê. Dilşad fêra hinde pirsij mikirine piştîn gez çûma edenê telefon bûn vekir gom dixwazin tu cardî bê. Cemalê Mihê û Meas ew jî ji Cizîrê Şernex hatine. Yê Colemêriyê çar pêncekî ji wê rêwçelê jî hatine. Ez va çanda dizanim. Em dewlemendiya steran û govendetxan gelek bazanê te Rexê Kurmancî ji ber hindê em hewl deyn eva xirkeyne ve epşîvekî tasnîfeka baş ya zanistî bête serkirin ku em zanî jî teman şmêjevek tive hat vekirin ev kar e bes heta nûke jî yê lêkolîn bêjîn an xirkirin lêt hatîne kirin bes lêkolîn nînin Meca encama we em e ku ev tiştekî wextê çê bitin tasnîfekê bideyne em bizanîn mesela deverê dîr û deverekê Rexê dîtir بۆ گاڤاندا و سترانت و ایکن مثلا چونکو سترانا کردی تایبەتی سترانا کردی جبلی او مجموعه کا وی کاری میا کریا پرتوک مثلا سترانت بو تانل باکور کردستان ما کار سردا کریا سترانت دورا شنگار ما کار سردا و کسی دیجی و پرتوک جی جبلی هنده ما ارشیفه که مازن یه هی کو قطابیشن استفاده جی ببینیم با توجینت زانستی که صباحی نام ماستر بید یا دکترای بدن افسترانه هوجه هندینه بینه و کلاندن ما بو هنده برهف کرینه صباحی جیلینی اوه استفاده جی بکدن و جاندن و کمکرنا ستران و گووندین کردی یین کرمانجی ادوه هولدا بو ماوه دروجان لجر سرپرشتیا هنرمند موزیکجن کرد دلشاد محمد سعید ده کفنه بر دانستاندنه سر بنماین زانست موزیکه. سلام بالای دنگ امریکا دهاک.